timanne lailatul qadr li bitane to mi ham algon tere waragina be from hitu ko fede suade ade algon men waragina kama hitan ara timanne ki faafa kurre mihike timanne Allah subhanahu wa ta'ala ga amru fo to kafri hamaya kiyamam be bodam be noleve bodati faafata be timanne kurve je haram kanta kurve je timanne be sama lailatul qadr ge furhama darmaya thawab li bitane je ade lobe ta khuna khtunne Allah subhanahu wa ta'ala ge mi mativeri dharmaya thawaba mi mativeri ge marega mi barko de bafa mativeri ege ba dharmaya thawaba ki argument terin hama komme muslimaka bes iman kam gahvere ena shirkun ekkibabe hure ena ki kitamme bodet faafata kure mi hikum ga vina me serega ena alukam ga kitamme kuda minwar heda kollikam ga vina mes ene e rege mativeri dharmaya thawaba libigen dane re ehmi ma Allah subhanahu wa ta'ala algon menna mire minbar ko de bafa me wani inhas masarabre gina guna wege ma dharmaya thawaba ilahu mire ade mire tak tere lailatul qadri e re ga minbar ko de bafa ma sababa ki salgon men faafa tak macca algon he amal ta petila fa barakot devu algon men faafa ta kurve mihikom ga vi hindu algon men ki urede baikom ga vi hindu algon men nage ila hoga vanta very body egen ma minwaru algon men na mire fadare minwar ko de bafna nehvima ma yos ve noda pa umedu khanda noda bai algon men khala faaf kurve hama kumme mihaka vesade iman kam ga hadere kam ga wana ma Allah subhanahu wa ta'ala minwar ko de bafa re e yaqeen kam ki algon men mi fadare to ka kitam me kula wagutu kole bs Allah subhanahu wa ta'ala ya alukon ko e ilahu ge hadatum faafu samang edi tannawa duwa ko zikr ko hetum ga wagutu heda kurama hama yaqeen algon tere komme mihaka vesero mi rege mi matvere kam wa ade lailatul qadri vire e rege e dharmaya thawabu minbar algon men libigen dane ehmi ma ekama kadala masekura bekamuga mamata